ndabashuje mbifuriza n'ikaze inshuti bakunzi b'amakuru iteganyage mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Frank Rusanganwa. Tujye kureba iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 5 Mata uyu mwaka wa 2025. Turara amasaha mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi tuze gukomoza no ku minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo kugeza ku munsi wa 3 w'icyumweru gitaha. Ariko reka turebe uko uyu munsi wiriwe. Kuri uyu munsi rero mu masaha mu gitondo twaramukanye ibicu biringaniye henshi mu gihugu byaje kugenda byiyongera ndetse bitanga n'imvura mu turere tw'amajyaruguru y'intara y'uburengerazuba cyane nka Rubavu ndetse na Nyabihu, kimwe no mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru no mu karere ka Gatsibo mu ntara y'uburasirazuba. Naho ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo biteganyijwe ko umuyaga uzaturuka mu burasirazuba uringaniye werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Bikaba biteganyijwe ko uyu muyaga uzaba ufite umuvuduko hagati ya metero 4 kugeza kuri metero 8 mu isagura. No kuvuga ngo mu masaha mu gitondo umuyaga uzaba woroheje, ku munsi uzagenda ukura umuyaga nawo uzagenda wiyongera, uzatuma tugira n'imvura nkeya mu turere tugize intara y'amajyepfo nko mu karere ka Nyamagabe, Nyaruguru, Gisagara ndetse no mu karere ka Huye. Utundi turere two muri iyo ntara nta mvura tuzagira ku masaha mu gitondo. Naho mu ntara y'uburengerazuba mu turere twose tugize iyo ntara y'uburengerazuba hateganyijweyo imvura nkeya n'ubushyuhe bw'hasi buri hagati ya -12 ndetse na -17. Naho mu ntara y'amajyaruguru naho ku masaha ya mu gitondo biteganyijwe yuko tuzaramukana imvura mu karere ka Musanze ndetse na Gakenke. Tundi turere tw'intara y'amajyaruguru nka Burera ndetse Gicumbi na Rulindo nta mvura tuzagira ku masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe bw'hasi buteganyijwe muri iyo ntara buri hagati ya -14 ndetse na -16. Naho mu ntara y'Iburasirazuba ho biteganyijwe ko tuzaharamukana urunyurane rw'izuba n'ibicu mu turere twose tugize iyo ntara y'Iburasirazuba. Nta mvura iteganyijweyo mu masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe bw'hasi buteganyijwe buri hagati ya -16 ndetse na -17. Naho mu mujyi wa Kigali hateganyijwe urunyurane rw'izuba n'ibicu mu masaha ya mu gitondo n'ubushyuhe bw'hasi bwa -18. Naho ku masaha y'igicamunsi mu ntara y'amajyepfo mu turere twose tugize iyo ntara hateganyijweyo imvura izumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buzazamuka bukagera ku gipimo cya -C hagati ya 24 na -C 26. Mu ntara y'uburengerazuba naho tuzakomeza kugira imvura ku masaha y'igicamunsi, gusa ku masaha y'igicamunsi iyo mvura izumvikanamo inkuba. Naho mu ntara y'amajyaruguru naho imvura izaboneka mu turere twose tugize iyo ntara ndetse iyo mvura ikazaba yumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buri hagati ya -C 22 ndetse na -C 26. Intara y'uburasirazuba nayo biteganyijwe ko izagira imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe buri hagati ya -C 23 ndetse na -C 28. Akarere ka Nyagatare muri iyo ntara y'uburasirazuba niko karere kazagira igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizagera kuri -C 28. Umujyi wa Kigali naho hateganyijwe imvura ku masaha y'igicamunsi ndetse iyo mvura ikazumvikanamo inkuba n'ubushyuhe bwo hejuru buzagera ku gipimo cya -C 27. Naho mu minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo nk'uko nabikomojeho kugera ku wa 3 w'icyumweru gitaha biteganyijwe ko tuzakomeza kugira isangano ry'imiyaga mu kirere u Rwanda ruherereyemo ndetse bigatuma tuzakomeza kugira ibihe by'imvura cyane ku masaha y'igicamunsi. Nsoza bagura yuko ku munsi w'ejo mu gitondo izuba rizarasa isaa 11:58 za mu gitondo rirenge isaa 12:09 z'umugoroba. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira amakuru iteganyagihe nabutaha, mugire ibihe byiza.